Por kalame le Suluaulama, ma le unanga la EFKS TV o le televisia lo ainga i le nei foi tau Afiafi. Aso lua 15 le nei o Novema, lua tasil minute te ala ititia ya le tu la lima i le tatou ofisa au tu i tamalingi nei. Whamalo atu i ti ute mawhaiva, whia ngai mal tatou atunuu ia iso se tafa o le ainga, o le nuu, o le tumalo, o le malo, ia whapefo i le kalesia. Whamalo al tatou por kalame le Suluaulama, i le iai fo i whia mga luenga le whaisi me vela le nei aso. Sui mai fo i winga le tau pe ana nafi, ia whaima tau paolo, tau unu nai timu, manato le aso la vai le talawhatai a pia nei. Whaisi me vela o le la, ia tau whamalo, ia i la tau ngā lulua i whafo, ngā lulua le maumanga, si i le whaiva, ia malo lawa ngā lulua manatu a fo i ane manuia, e le whaiva, ia lewa fo i taile ngā luenga sa iuta, ia le whaua mapu i fo i lalo, le ngā luenga sa i lungo le whaungo le whale, po le ale ngā luenga sa i whafo, ia lewa mapu i fo i paolo, nisi fo i ia, ua toi whao ngā le tau Afiafi, la fo i o le paolo, ia toi whai eina i whiau la iti o le ne Afiafi, ia o le whamalo al tātou Suluaulama, ia te utau whamalo fo ia i la tau ia ngā lulua i te tonu o le ofisa. Tu sa le ia ngā lua i whafo ma ngā lua i tonu o le ofisa. Ai o ia i le o langona i tātou le malu lua o le ofisa ma ngā ia le ea. Ia ai whamali tamau le kalesia. Le ia se ese senga o le tinga aina o le tino le la. Ma le tinga aina o le mafaufau. Ia tinga le mafaufau. Tinga ato le tino whamalo i tātou atunuu. Le ngā lulue le ne yaso whamalo le tu whale o le kalesia. Whaululunga e kalesia ese. Ia maleo whai ngā lue ngata tofia le atua whamalo atu. Le ngata fo ilea ia o tama le kalesia maleo whai ngā lue ngai whawhengai ngam whaletua. Iso se whai taulanga, iso se whata whai taulanga. I Samoa nei mātunu e mamau whamalo atu tātou por kalame le Suluaulama. Whamalo le tu whale le malo. Le kapeneta o lo whawepe ia ngā luenga, whionga tuma i tai pālimia, marsui pālimia, ia mal kapeneta, le ngata fu ilea, ia a o le fong fetalai, marsui fong fetalai, whai pule malava o le fono, au whai tula fono le malo Samoa, wha malo atu ia te utou ngā lulue le ne yaso, wha malo mo ta mamati nā mātutua, si o tātou tunuu, matua tausi, ngata i maota malawa, wha pefo ia le maota i mapu i whangalele, le malmaota i motele salafai malo lava Tapuaiga te utou le au mātutua wha malo fo i nei tātou mātua malo lo pensione ia whaatoa ma Tapuaiga le nei aso ia e fo i tiu te whiangai mautou wha malo atu po kalame le Suluaulama nei whanau aonga wha malo atu mātua wha malo ia le ngata fo i lea ia o le wha malo i tātou tama whanau lai lei o i ngā luenga wha avaitaimi malo lava ia te utou ia le ngā lulu e whamalo i tātou langalonga au tū o le tātou tā ngā luenga o pisinisi ala manui maleipa o le tātou whale o loa le SOS ia whapea fui le Papa Instant Koko Samoa langalonga au tū ia le tātou por kalame ma whai mpea tu i nātu lo maota ma lau lau e Afiafi te tasi ia manatu fui o le whamalo ma whamanuia ia waleo maotala o toi pale mai fui le awhionga ia pulotu Linden Tuling ia tai tātou mtanga luenga o le ofisili o pulenga e le nei fo i tolu tau sanga lo mana le uto e whaawawina ia whamalo whamunianga le tātou por kalame i lau fionga tai inga le tātou mtanga luenga ma lo lava mo le tali wala au i wala awina mai le atua le uto e tula i mai whaawau le unanga tai inga le tātou mtanga luenga o lango pe le tātou por kalame i le nei vaenga o le Afiafi ma lo lava le whaatoa i lau fionga ia ai manatu o le tapena mai le tātou whaatalanoanga mai le tātou matanga luenga o le mai le whaalaputonga mai le sianga tau le tise le EPC ia i le vaenga le vaia le konkarate fo i lea mo le tipina o la au fo i lata i tātou pomoli ia o le lau tapena mai ai ia le sunga ia Tavita ia masui o le tātou mtanga luenga ia le afionga ia nisan le ulo ia lii ia pe fo i le mafina ia momoi fale ava ia mo le latou whaatala noanga amaea
whāwau le tātou por kalame. Sina whawhiawhianga, so mai ai ma le whaatalanoanga le tātou whaalapatonga ma le sianga tau le tise. Ia a mai a, ia ona toe fo I mai lea whāwau le tātou por kalame. Nei vai ngā tātou programa le Suluaulama ia o lea wa mātou mafutai ma le sunga moi pa le vā. E wa pēwa sunga ni sāni ula e li ia o sunu tātou tangaruenga o le tisi ia o le IPC ia o le vāenga o lo ngafa ma le kon karate ia o le whamaino o la. Ia marori le suhi moni wa i uwhani le iasu i o na whiaumua na ngā rua marori tawata. Whakarisita ia. Malo se for moment lang in mani. Ta fonga anga si tatu tunu. Ia e foi lo mai moment tatu po kalame ia fatale fats. Fatale fats foi le nita ia, si komandia kosita. Ia le ngata foi leo le mai mo fa fonga mai su tatu tunu. Ia mai lava I nonga tele si ia pa ia mo haiti. Ia le ngata foi leo ona tofia le tua kosita. Ia o lo no o wasima mi o so tatu watu. Ia le whangaroina foi ia le Tapuaiga mai foi ia
Tama matina matua i mauta malawa ia au ia ngai isio tātou atu nui te au matiuti. So i fumaluia ni te au. Nei aso. Malo ni. Lui ia malo foi. Te au matiuti sa te ngai ni aso. Ni ngata ni aso ia le fiva aso. I se au mga sa te ngai ia ala tātou wanga i roi tu sai hui male au nyowa tu le mai. Ia ala tātou pokalame. Ia e tōpula manoa ia lau sunga na mumoi. E te sao noi hui rama tatana. Ia le vaenga o loo ngafa mo o lua. Ia lai le konkarake ia o le whamai no la. Ia whatai lava kai sita. Ia e whiwhia lava loto o mole ni tau lau taua e asoa i nisi vaenga taua le tato o nanga. E auna sila fia le malo se tato watinu. Ia mole sila fia ia o tato konkarate ia o lo ilalo le whaman malunga le tato whalatutonga le EFKS. Ia konkarate la ia o maona vai vai ni soni te tasi. Ia e lima ia o lo ngalwe ni pon. Ia ai lua lo ngalwe sa vai fitu fatasi la ia. Ia tato ia e tofu lava ia soni te tasi ia ma konkarate. Ia o le lima le nei ia o le zone 1. O lo iai ia vangana electrical engineering solutions. O le zone 2 Lee Transport Limited. Zone 3 Tiangai Malata Landscaping. Zone 4 King Construction Limited. Ia mal zone 5 o le trust loan. Ia o tatou konkarate lana o lo ngalwe ni polo. Ia mole motele sa la fai ia e lua ia tatou konkarate ia o lo iai. Ia o fiai le zone 6. O lo iai le apia lua limited. Ia male zone 7. O le Big Island Construction Limited. Ia o tatou konkarate la ia. E wa uma ona tusi au ia ia le ia le tatou pala tutunga la to te kidia ina ia tatou la au ia. Wala lata po nisi po yo la au. Wa papa ile ia tatou laina e tise. Me mafu ai ona motusia mai le tise nisi o taimi. Ia o le whaamoemoe level na ina ia whaititia le motusia le tatou e tise tonu sia tatou atanu. Ia o tatou konkarate lana ia fitu whaatasi 5 o polu ia ai 2 savai. Ia mo le sila fia fo e tatou atanu. Ia o mo tatou talusanga ia tuina mai tutonu. Ia wai channel uma mai i le tate. Ia o sila lale ia tatou le i baitele. Ia ai channels uma mai ia tatou tausanga i le tatou nei i le tate. Ia o le taimina wala au wa nisi o le malo se tatou atanu. Le afa pe e bala au mai tutunu ia e fa pe ai kilia so se la fa pe kilia so se la au la be tutunu fan e kilia ai le ai o le tatou it's just a portion o lo uma ona fa atu la no ina pai le ala e tatou o ona le o la au ia wala lata ia o nisi fo ia e afi fo ma nisi o la au lo ma e se ma tatou laina ai apa u le la au e au mai le ia tatou laina tisi ia e kilia fo la ia vaenga na ia mo tatou tausanga la ia lo tuina mai tutonu ia nisi o tausanga ia e whaamaumanga e au ona ke sini ia pe avala au mai tutonu mo tatou tausanga ia o le numerative phone ia o le afioanga ia o lo swafa ia o le numero mita ia o le swafa felo stala ia le mita ia alo na foi e sini ia foi se numero le po lampa le pi lungo tatou po ia wa tatou whamamanga ia mo le whangasolo ino tatou ngalwenga ia mo tatou konkarate foi la ia wa iai lava ia tusi whapito ia pewa i mangatou o le letters of authority e pewa i mangatou ia o lo iai ia nisi o tatou tulafoni o taʻitaʻiga i le tatou ngalwenga ia ae le o pia o iai tatou whaalapitotonga tulangana ona taimi nei o loo gafa pea ia le tatou whaalapitotonga ia ma le ava pata le tatou te soala o puleu mai ia tatou ngalwenga whaatino. Ia mo tatou tausaga la ia e iai lava ia tatou processes whaapitoa ia o loo whaatino i tatou ngalwenga. Ia whaatetainga ia e lava nisi o le malo la tunu o wala au mai. Ia o lai whaapea e wala au mai lo o na whaatino loa lea e taimi lava lea ia e whamalulu atu e whamalia atu fo i pia whaapeo
o tua ia tule au nanga ma ai ole olo ia lava ia tatu processes fa pito ita ina ile tatu nganwenga ia ole ia ba fo nga lenga tile ia tatu ia ole tatu processes la ia ole taimi lava tau no mai tau sanga to le pisa ia ona fatino le survey ia o tule EPC e fatino ole o ngata tu survey ia le ngata tu survey ia e va ai ia tu langa ia pe o mamao e se malaina ia e va ai po le tu langa le ia tatu la au ia mata tu waia ia afa pe wai ini so tau sanga ini so tau sanga le malo la tu ia la au mai se la vai la au yo mato e fili fa ta sima waia ya nisi foi la uma tua papa ela vai tatu laina ya o tu langa lana e mo mi ai le ta pe le pa ai se fati no mole saunga le mu mole saunga le mu e ta pe le pa ya ai tu pe tu foi la lo ya tatu wai ai mole saunga le mu ya fati no nga venga con karate yo ina ye mala awe so soani il mato tini vai tele ya se yo mai ta pe le pa ya fati no ya nga venga lai con karate yo lo nga no ve ilalu le tatu ngalwenga EPC ia o malola ona fatino tatu survey ia ona patu pasi dola e kon karate ia la tu te fatino tatu ngalwenga ia o time lava o mai tau sanga ia ona tu le EPC survey ia malo survey ia ona pasi dola e kon karate ia la tu te papa ai po o sefe ia pa ai lava le saunga le mu ia saunga le mu ia le au pengal venga saunga le muna i kon karate o lo fatino tatu ngalwenga ia o aseta ia anis ia o la peta tu pau tatu etisi ia o nisila nau tu langa ia tatu contractors ia o tatu o lo ngalu ia tatu soni ia o tatu talu sanga lo tu ina mai tutoni ia o lo fatino no timing nei ia e ia lava ia ngalwenga le matua afia lava ia ainga i lava ngalwenga matua afia lava ngal Pela o ngalwenga na e matua e patino e lava tatu o onanga le e matua e patino e lava ai ona ele o fa pe fa ya tu ele o tawa ni si o tawa sanga lo o mai ton e tawa o mala ai ona o lo mana o mia fa tatu fa la putu tonga se avanu e va ai le ia tatu talu sanga ia tatu ngalwenga ia e va ai ia po tala feunga le ma to tawa sanga wa ni si po yo tatu tawa sanga mai tutoni pe mai o wala la tai i waia ya ai o atu survey ia matu ai mamau se lava ia ta wala na tatu survey ia lo wati tu ia eva ai po wa le tu langa le ia tatu la au ia matatu waia ia le si me ta wala vale sanga le mu ia le tatu plan ia ta wala le ona plan le ia tatu ngalwenga ia pe ona ta wa mole sanga le mu sanga le mu wai ia lo fa ngalwenga ia sanga le mu kon karate ia o tatu aseta ia ai ia mau pe le tatu tunule au onanga etisi ina ia awani awa pe ole pe ona ta wa ole fa moe moe la va tatu au onanga le ina ia awani i motu sia le tatu etisi ai fa ititia le motu sia tatu etisi ia mau pe sia tatu nu ia le tatu au onanga ia pe ni sina vai Alo, pastai. Eu lo eri lo ngai. O me mana bia tanga tei na yo complete la na tar sanga de. Ta foi o de tar sanga ti de. Pe ni ti te o swange. E tu na tu pe polo ingoa. O lo le me te no foi. E a pe no ta o lang tang ia emo mia ia lo swafa ia o details umana o lo swafa ia o le numero telefoni pa so tai ia e foi lani so ai nga ve ai le o tu survey ala lokat pa le gate vai yo le ala una ta wale a mai numero telefoni pa so tai toi ia o si malanga mai pia ia ala o tu survey ia la loka ia lem fai ona pai sa tu i ma le ge ta tu la fono ia lem fai ona fa atino ta tonga venga pe negotiate ia le tatu pala patunga ia ma tatu ai nga ia lo ia fanua ia lo ia kidia ese ia tatu la au ia ole swafa ia ole numero telefoni ia ole numero le mita ia po ole swafa foi le stala le mita ia mau foi la tatu phone number numero phone ia mana ia phone so o miana e tu ina mai vai una track a foi le location e o atu wai ia le tatu o penga venga mo le tatu survey
Longo winga e lua sole lewa vai nai. E lima polu e lua sabai. Sabi naman ni Samoa oleh bayangan na oleh wo mana fufuin lima lava ia sonia lo fatana vai nai upot polo vai aya male motili salafai ia lua tato sonia lua foi la ia kon karate lo ngal ai e patino le tato ki salafai ia ma upol nei ia le oto po se lilo ile tato watu nua korseta ile tulang foi fai mo sia ile tato wati se te lo tain ole mafu anga le u fa tu pula ia ole afa ino tato wati se ma tato ona mai mafu mai la bila ole me moni la banda pela na o tulanga na ole ai tam fai fo ile nei tu tino tato pa la patonga le marusi fa ati tato vai ngala kilia pole vai ngati tam fai la vai tu le tato con karate ia va vea ona fa so polia se tato watu no fo ia ile kilia ina o la au matulanga fa pena ina ia fo ia fa fita ulin nei fo ia fa fita ulin nei ole mosia to tato pau ia o lo fia fa nga malo tato watu no si fia le la vole il tise corsetta e mana o mia tato watu no ile iso se tsaili la ia fa pe ona tangi me tato atu ia o lo tali atu tato fa la putonga iso se va ngala va mana on ia ile o ndang ia le ngata fo ile corsetta ia o le wata to ia le me ia no ia fo no fa ilo fo malo se tato atu wa le me lava ia si la fia tato atu no iso tu langa ile o mala mai ia fa ngo fia o tato ma e fo ila tato tu la fo e fo tato tu la fo no Olo lima tete ina ai pati no ina tato ngaluenga inu tua ole winga ole famtalanga ole te mila veanga ia to ia tato kon karate fatino la to kilia inu tua malala fanga le ngata foi le tal fata ina ia pia ma salafai ia ia la to tusi pe ona ta uele to fine dei ia tusi o umana tu ina le mafai ona ta fia se tas le mafai ona ta fia se tasi ngaluenga ia fatino tato kon karate ilalo lava ia tu la fon ma tu si foi nei uma ona saini au ile le fionga polisi le fala tonga nei ia ina ia tu watu ia inga fai lo tu ia inga le ma fai ona ta fia peta iane pe ona ta ua o tato lava tu e mua lava ile fat ele ma fai ona tato watu fosile le tu ina ilalo se la au o lai tu tonu o maota malao se tato watu o tu langa la le pe ona ta u tu ia o lunga la bola au le fata mal fa alo e tato te fatino ia o tu langa la le uma ona o fatino e tato kun ka vate te mini o te mini la va to e fatino senga lunga e mua la sa ili le e onda le fanu le patino il fanu o lo afia mi la au na bi le fia ki dia ia ono sala pule lo la ia le sala pule ia matata noa ia se ia mali dia uma tu elua ia ono fatu a fatino lo la ia o le la tu foi pito la au ole le tu ina le la lo la ia o nisi na vaenga i pe ona fapula to fo ia le tu finde ele ngata fo ile ia ole tu langa lava le ile saunga le mu pe ona na ta ua ma tu fo i corsetta ia ta olo ia wa ne wa ta si lava le upe tu la mi ta tu ma fo o le spak ole si ole ia fo i fai tete le ia le mamalo se tato watu no ma se tulanga le leila se tulanga le leila ia o tato ngalwenga ia fatino itua ole mea moni la vai ele ai se mafai no fatino pe no male langa lo sua se tato watu ole mea moni la vai ele pe pelo leta ole winga ole famtalanga ia ona ua ia inisi o fa sia fo o fa o mai fo i tato pala potonga e fa pe na mbi ki to tonga au matulanga fa pe ele o yese tato tula fo fa malu lo watu malu so tato watu ele yese tato tula fo fa pe to tonga au ole atu ina ilalo e moni lava le tele la au lo fai mafonga tau mafo so tato watu no me moni lava le o uru o mango ma vi matulanga o fa pena tulanga na paula wa tula fo no le ele ma fai una tau fiela ia to kon karate fatino la to ai petaian ya fata o lo fatino ta to ngalwenga ile taimile nei ia o tulanga na lo ia ile ngata fo ile ia ole e tau fo una sila fiel malo se ta to ia le fai no ta to pa wena
o le winga le whamtalanga whaatetainga whape tasi se whio anga lo i se la le whio anga le tasi ale la malosi mai losa viti tātou leina malolosi na ona lue mai o la au nei pa e tātou leina malolosi nei te le yo se vaenga o tātou atu nu en whaina mo se le tasi lava la whio e le a whaina ina o le a whio anga tasi ai ma whaina a whaina ni tu malo se tau ia ta ule tu malo ko se tele o se mela ititi e fai se tele o vaenga la tu ule mo se tātou e tisi pe o le alala na lo tau whai e pia tātou vaenga nei o le au kilia e tau whai lava ia whaasopolia atoa ia se tātou atu nu pilikilia ina ia whapea o na awani i tue mo tia tātou au nanga lo tu ina atu i mauta malao o se tātou atu nu ina ia whaafai ngofia fo ile tātou kito la au lo whaatinu nei ia e le ngata i lea ia korefeta ia o leisi tu le le whaatinu no tātou vaenga kilia o teime lolo warta o leisi na ia mantua fo ia o sise leo tātou ia o tu o le matua whaale tonu al tawa mata mai le masina nei whaasolo atu whai mo tau sanga ia o savili malolosi mtulanga whapena ia le toe poma le tele o la au e ngau i lungo tātou lainga matulanga whapena ia e pei o le si tasi nai tu le lei o tātou ngaluenga le whaatino teimi nei ia e pauna o se tatalo e longolongo puia li e pele mamalo se o tātou atu whaamole o mātou whaamaulalo atu no mātou tausanga atu tātou malbui whatasi malbui whatasi ia e mamai koe se venga ia o leisi tūlanga kore seta e loo whamamafa i le tātou o tūlanga lava le seiti o le winga whamtalanga aua ne iai se soifua ia Afiafi o le winga o lea tala ia o la aune pe ona uta ua o manga ia fia tele alo ma whanau e whiwhi e ai ia o le taimi lava la e papa i la aune ia tātou waia malolosi o ina fo i mwhai o nā whai nei e le pepelo tala lea kore seta o ina e mawhai na Afiafi se soifua ia o le manunga le na ia o le whamoemoe foi na walai o na tu ilalo la au nei ia awane i motia tātou e tisi ia sefe mai foi mamalo tātou atunu mai le ono Afia i tūlanga ia peo nisia vaenga kore seta ua e au lava ona sila fia mamalo se tātou atunu Mara whate, ia nanga o mtua i mara malama peo whausisi pā koe te sidi ngi me pia te o ana i o whawhitau vire iai o pia tere ai mo misampunga o whanua i a whareanga nu. Ai a whanua i a le tūsao loto. Whanua where pe nare area le iwa i tele ma. E ia a le ia tau o le. A le mtanga luenga a aku o lai a fia le waia. Ia, e mwhaiona. Ia, sa le Whaatino ina nga luenga o le kiria leo se la au. So se vaenga la vole tātou ua tunu o alavu whanua o whanua tūsao loto no whanua palema. E lalo malawa tātou tūla whono e sa tā uen te nyuso e le mawhai o na whātui e se tasi ko se mamali ko le o tātou atunu ia i le ngaluenga konkarati ia tūlanga lavenda ia mua lava o nso ala pule mua whātata mua ia whatua whātino e lola ia lea ina nei mea ane o motia tātou e tise ia o la au nei ia ale sa anga ia ti tātou konkarati whātino la tu kiria ia ele Italia ina nisi o aina pena e pe o mea na o lo tarsanga tuai mama tu se tu alalu tātou atunu e le mawhai o na whaatino nei ngawe pe au no mali langulangu sua tātou atunu Omo, e si whapopo o vanga le o karate o le vanga le la tu te whaatino nei reo i ni so mtanga le ngolo le whaatino nei ia nga vanga le o kini aino la pe lo wha nga e le mtanga le ia kong karake o whaima ma le vanga le Ia, mo le tali atu le whapasili kore seta ia o konkarate lava ia e lua uma ona tusi au e ia le pala au lava ia o konkarate lua ia a whapea e fwe nisi o a inga i whimana o tu ui lalo ala tau la au te tele vai ia o no ringa ia o loo iai le tatou websites ia o loo iai ia numero telefoni e mpaian sa whapasota e mai ia o na tu ina atu leo numero konkarate ia e tu ina ia le a inga ma tātou konkarate ia, but mind you, e te tau ona, e pei e se fwila e wa le elo i lalo le tisi ia, ia tātou pea whape o se la au e mato e mamau e se mai ma tātou laina. Ai o tātou konkarate o le e taimi nei, o na o tātou la au ia la lata i tātou waia ia o nisi koe o la au mato e papai ia
ia o le tatou o nanga langa le i te mini i tatou kongrata. Ia tongo si la fia hoi le malo si tatou nue. Ia le malo no si wa pio le mea ngapi i mnatu maa. Sa le lava le Suluaulama e tu ki papopoto i le Sanoa foi le tu pinne. Sa le lava le tala le Sanoa le ese ia malolo so tatu vai. Ia pe ona ta wel te mio so la onisio tatu vala au mai tonu malolo tatu tu. E fa pe mai o se la au papa i tatu la ina malolo. O le ngala na tatu se le o pati. Tilo i fo i tatu vai ngan. Pola atu langa tau nei a whapeo tātou HP. Ia oleina la i e whaisina malolo si le tātou te sila ia tātou pou. Le pito, le tolu pito i lunga. Ia tambala na e whaisina malolo si. O lono winga. A whape e le mawhai ona whaatino ai se taimi lata mai. O le winga o le whamtalanga. E whaisito a tele o a inga manuu le ngata i leo tu malo e motu sia. O no tātou leina malolo si e nunga. O lono winga, e pe ona tā ua tua whine, e whai le leile planning, e mātou fo ia, mātou tarsanga i waitele, mātou waenga fo i waitele. Ia mō le tapeina leo tātou waia. O ia o tūlanga mua lava, e le mawhai ona tape tātou waia. E au noa ma le longo ina o ainga, whaasila silanga fo ia, le ngata leo pisinisi, matulanga whapena. Ia a whapea, o le ua fuafua mo le vai aso fo. Ia o le teimini, o le ua alu tātou whasalanga. Ina ia mauti noa, e le mamalo tātou atunuu. E lava tā pena e fo i mafua i la tau fuafuanga. Ia i whātino ina fo i aile i o le aso e tape i tātou ngalvenga. Ia o nori tūlanga le, o le sefe lava o tātou. O waia nei e le mawhai ona tātou whātino ina. E au noa ma le tape, e au tūlanga umalava ia. E tau o na longolongo puia li i fo i mamalo tātou atunu. Ina ia o lātou silafia. E le ngata i lea. Ia sefe fo e tātou kon karate. E o atu ki lia la. I o mea moni lava na. O le isi tūlanga a whape inisio a inga, e fo inisio whalalawe o tupu mai fo i. E tūlanga leo ngaluenga inisio a inga. I ni whanua fo i e atu e ki lia, ia ai pa uai ia le la au, ma pe tatou paua. A fie tatou leina malolosi. Ia olo o iai ia le tau whaatakula e ono a whainai oi. O le winga o le whamtalanga a whape te mo mulmuli ane o lau susunga le sa whainai. Ia e totongi umai oe ia le taimi le sa pe tatou paua. O le melana o valvarsia pia o le whau i whinangalo tatou atunu. O ala vanila au o la talata e tatou whaamolimoli. Whaelo mai. Whaelo mai. Ia o tātou au nangan nei e vai mani mai tātou atunu. O alava mana o ma whamolimoli. O lo avanua tātou vaenga lau kilia. E wala au eifo. Ia na watu le whai me survey ma whaatino tulanga o mana o mia. Ia i lo ai. Ai e le mapuru e telefoni pia. Ia mo telefoni tātou tinga ngai loa le whasalau ana. Watu ai. Ai a pe rol pao. O vin mai so. E le i whaalongan matawai. E pe o tā wana o tātou whasesilanga i lunga o le tātou page, le tātou website, ia lea loo watu mai a tātou whasesilanga i le taime pe le paua, ia man taime toi whaongai. Ia toi whapopotu po e le tu pe o na tāu e le tuangani. O loo iai ia tātou ngalwenga o e masani o na whaatinoina mo le whaaleo si o po e le tisi, ia whaatita inga ia nisio awhia anga le iai ia sui po, ia mawaya fo. Ia o tātou shutdown sana, e matua e plan e le, ia nisio ngalwenga i amata mai le skutasi, ia anga i le lima le fiafi, ia o le range le na, o le taimina le whai a tātou ngalwenga. Ia o shutdown sana, le olo o i totonu i ma tātou konkarate ia, e whaongale le taimi le pe tātou pao. Whaatino ai ia nisi lao o talosanga ia au mai totonu tātou whalafustonga. E mo mia le tapeo le pao. Ia le mwhailo ona whaatino pe to a lima, to a ono, ia a inga ia. Li mwhailo ona whaatino le taimi le o tape e le tātou pao le whai tātou ngalwenga le i tua i tātou awhio anga. Ia alwanga le o wepe ua so a ka avale le le pou le angal pou e mauti noa e tutongi le tangata le ana le so ina ai fa final te mile mo pe e le tisi. Ia e o te tali atu i le whaatiri fo. Ia i vai ngai alo whapeo na whai nei fo i le mamalu le tātou atu. Ia o le tūlanga lawana ia na e te le una e mawhai o na so alau pule fo i le vai ngai le matou finance
vaengan ai solo pule ia masuk foi sima fuama semua mako amatono ia tau pala velavi matulang alava ia ona tulanga ia patino lava lata tu vaengan finance ia o sei vangana ia la au matulanga papena yo no fai ia fato amino ia pula ia le mau foi vaenga o ngafa matatu la au matulanga o papena ia na fauna vaenga o le sila fia foi il tatu vaenga nei ia mafalon ya ono tatu sei fatu ngai ia fatu dia no muri moima usumani sen pe si vaenga o le au nanga tauna sila fia malu su tatu watu ya na paula va si vaenga ia te famanato atu le malo so tatu atu no pe ona tau pel te mo sola ni o tatu ngalwenga fai fatasi tatu ngalu fatasi na mai ko se venga ia atu sila ni ro nga ya tu tatu konkarati no itu ia uma tolina o fati no la tu ngalwenga ia le ngata fo ile tini na polo ka tatu awala ni so time ono tatu main road la vai lo fa la tu kilia o lo I fa la tu fa ilo la tu fa ilo ia fa mole le mamalo tatu tu no ne te wa fa ina lo sa ia ai tatu na ne ia tatu fa ilo lo tu ina tu kon karate o ina I vaenga na lo fati no ai ne te wa pa usela au ma fa ina lo sa ia ai una o le usta io tatu fa ilo mon tu ina tu tatu na lu fa tasi pe o ta ua ia te talo to na malo so tatu atu no ila le vaenga ia paunia o ni so vaenga te fa na to tu le ne va no ta u tatu eu tanga I fu le ni tai au ia mole tatu websites ia lo ia le tatu websites Facebook page mo mia lava se so swani ia o ia le tatu page fa so ta I mai ia o lo ia uma ia numero tato stations I vai tele fianga ia o tato stations mana le lo lunga mo tato contact details o lo lunga le tato page tato websites ia pe o ni sinau tulanga to ia fa ko tu le no ni tula ia mo avieni ia mano foi ia o ia masu yo le afionga ile di pule le tato fala putonga ile ngata foi le ia o te tai o vaenga te tasi e mole atu ko ile fa tai so tatu o tunu e o lang so mai fo ia mato ko ia pitola au nga tai leo le val au mai fo inisio la au le o sila fie le tatu vaenga nei e fa tai lang so ia mole atu ko ile fa tai ia le pulenga fo tatu e EFKS TV no le nei mano taua fai ona fatino fai lo atu fo mo malo so tatu o tunu ia vaenga lo fa pe ona patino nei foi vaenga ia mole nei vaenga foi la Afiafi fa tai tele la tai mole nei no ta ua manu tele ina ia fo fuanga ma o lo tutoi o le nei Afiafi fa tai ma lo tai ia mole vele fa tai tele ni sunga moi fa da va ia sunga ni sen ia li ia mai nem tanga lo le tise ia o va ngalo ngafa male con karate ia la tu te kiria ina ia la au o lo ka ta la tu I tatu waya ia mo te mi fa ava no ina o fa ina sumen tala mai au ia fa la u lo pe o lo ku ri pe tu tatu o tu ni so va ngai ta o na ia ia o ni te le Afiafi ia mo fa sa sa mo si tatu o tu ia la tu fo ia tu de sunga ia pule ia o wa fa o win o tatu program o Suluaulama. Kala noanga ma le pol falapo tonga ma le anga tau le tise. Ia ia la la tau fatal noanga le Afiafi fa le lenga fa tele le sunga ya tavita. Fa fo ino ta tau fatal noanga ia fa le fo lenga fa tai. Su yo ta tau falapo tonga ma le anga tau le tise ia mo le mta upu ta ua pe ona tala no ina le va anga le Afiafi. Manu tele ia le Afiafi I lau fionga ni sane ulu ili fa pe fo ile tamaita ia mo I fa le va ia mo le fatala no le fa le fo lenga fa tele lau fionga le ofisilo pulenga ia fa pe le mtanga luenga toa ale fa la tonga mal sang tawul tisi ia mo le fa lau iloina mal fatala no nga pe na ye ni va ngole Afiafi ale wata pena mai tato fa nga lotu o le ne Afiafi ia manatu foi wa nga taun tato mapule ta fuel sa tau le li
ia wa fo ini se o le nei aso I whaatinonga le ngata I lea tātou sula lo nā lofa ma lo nā ngarelei. O le tātou tofi o le nea fiafi o le sunga ia silinga tusa na nai pai pai. Mai le whakasa tanu ngā manono o le sunga ia silinga tusa na nai pai pai ia o le awa o fesoa soani. Le o te pena mai mo le tātou whainga lotu o le nea fiafi ia alu malemana le upo fola fola ia e ala I le au na le tua ia whapea foi ona whaalolongo maltutoa ia le au whaatuatua ia wafo I le feta lai mai o le tala le lei le nei vaenga o le fiafi manuia lau whaafonga ia whapea foi le alo whaiwa o le tātou tofi e ala I le tātou whainga alotu mai mo mai I sao tukulanga televou na I vivinga o le atua ia whaanofo mali e foi o tātou loto manganga ia wal tātou Tapuaiga o le nei fiafi.
Tātou tapua I le tua o tātou ali. Lo mana mea e sina malamumu e silsil ese I le mano talo mo le nganga pa ia e lie le mato o tua o te uru fale la whanau whatu tua I lo malmal e ia whaatino ma le awa tele lo whingalo e ia mato tapua ai mavivi I la hufio a wina mai alo nganga pa ia taito lo ina mato taito tas e ia mato langona ina le moni malfa maoni le ola tapua I ma le ola vi I le ufio lo mato li I le tua lo soifua ma lo soifua pia ona Yesu amen o le vi inga tasi se lauli maono o le ata to vi ai
Faitauina o fionga pa ia le atua. Le amo mai lea i le whenga tua i le pese Solomona e 5. Matal faitau i whaipuiva se i o le sifuru malitotu. Tātou faitau whaangolongo i ana fionga pa ia. O oe nā le sili o na la le lei i whawhine. Se asa me sili eiro mana mea, se isi mana mea ina o e whai mai mātou te tautou. O lo mana mea e sina sina male mumu. E sisi ese i le mano. O na ulu ua pei o le aura ua wha maina. O na la ulu wha pulau lau. O uli e pei o le oreva. O na mata e pei ni mata o le rupi. Lata taana i waitafe. Lo ta ele le sua susu male nofo i le mau. O na la whau ua pei o se topa sama. Ma mea mapu pui. O iai la au manongi. O na la utu o susana ia. O se sina ifo i le buro o se sina. Whamania mai le tua i le whaitawina o ana fionga pa ia. Tu maupea te ia le vi inga. Nei se yo i le whavau la. Mene. A tātou tārsanga. Tātou whaftai. Tātou whātu ese. Moli atu nisi o tātou manaonga. Lo tātou alii lo tātou tua. Tātou wifo matataru. E li e le mātou atua. E atua le alofa tu noa ma le alofa muti wali. O le atua atu nuu manu. O le atua a inga matangata taito tasi. O le atua lo soifua ma lo soifua pea. Ua fofonga le langi. O whafonga fo i la wafio le atua le langi. O le atua fo i la langi lo mātou soifua ma o lai. O le tangata na e fua i lo whaatusa pa ia. Ina i e loa na vivi i matapua i la wafio. Na sula lo alofa i aso whaipea. E leo loa lau whanau whatuatua e ta oto malo lo. Ai mātou te aila o ina lo alofa tu noa. Wa i ula wasinga se ese sa whenga iai lua tunu ule nei aso. Ile manuia ma le file lu. Whaftai mo o fionga pa ia. O mātou whaitau mo whaangolongo. Wa i mai ma ua vea ma fsoso ana sili. Tei me lu tau ina ai lo mātou soifua ma leo la whatua tua. E le fili mana au. Whaftai e karesia keu siana oma. O whaao i lo alupelo Yesu Keriso. Ma ua whaavai lunga le langa whatasi. Ta maa le alo ma le nganga pa ia. O lou ta maa ainga sa mai o mawhai o na whaatino. Mātou mana onga. O whaau mātou whainga malanga. Le nei na langi tu mau. O loo mātou soifua maola ai. O whaoina mātou i le malosi o tino ma le mawhau whau. Ai siri le nganga. A wale tautuaina o mātou ainga. Nuu mai karesia. Papiasi o mātou mālo tau atiae. Ai au mātou whaiwaro filima i le aso ma le aso. O tele nafsu ia i whaavai o mātou tartonunga. Ai whaftai alo tu mau pea le upu a lau fio.
E fua ia i le whaavae. Wa o lau fio le whaavae o mātou le lei uma. A le whaafitai sili o le taulanga tūtasi. Taulanga e tasi ai afi. Na ofo ina mai le soifua malo walo pelo Yesu Keriso. Ma liu ma toi tu man malo mai le oti. Whaolaina i mātou tangata ngasa. O le vi inga lea, o le whamanu, ma le whanetanga, ma le loto wa tumu le whaafitai. Po ia ki lava i lau fia. Ia di ia na mātou wa tua, wa le usta ia e lau whanau lau finangalo. O tele ina mātou wa atui ma te. O le pongai lea wa le whaia i o mātou tiute. O mātou o le nuu whetalai. E tino ia i lau whetalainga. O lau whetalainga ina ia whaola ma whatupu. O lau whetalainga e whetuna. O lau whetalainga e whaitino. O lau whetalainga e tua wanoa. I tai, o leo ngā tusa le futia ma le umele. Taruai le fia atua o le tangata. Ina o whai o mātou roto, ma whiri ai le matanga o le ora le usta ia i autu la pono, ma au polo inga. Ai tu la fua le matanga o fia o le whelano anuai o le fuafuanga, na e saunia ina ia mātou soifua ma ola sa o loto ai, ola fia ai. Mātou sootanga ua vesia ma male pelepe. O mātua i whanau, tua ngane le tua whine, ma lo i le atunu. Tai tai o ma lo i le atunu, le karesia i tangata loto. Ai wa sili o na mātou le mātita o le sootanga ma lau fio. Taru lo mātou mana o lasi, tuina nau ma le ola fia pule tu. A toa maisi o mātou winga mātanga, ua loa na e sila fia. Wa o pe o se asi, wa umi o na tafu le loto, tala li totonu, ai malala tuai maisi o i fafu. O mātou lima wa tāwhi mau i tau i masui, mātou ola wa so malia le ola pia pio, ai tau napa le si. Mātou whaamsino atu, o mātou whaia fo i whai unga, o whaamanua i nai nisio na ngona o mātou uso a tangata. O mātou wa ai whaatau waa, ma la fo whai. O le whai ai o na mātou whaasa o mātou si, e o mātou fia e whai losi o isi. O matua le tala le lei tonu o Samoa, ai panga lea o le whaungangana, ma le ngana wha mawalunga, ngana wha le ang tangata, ngana whai, ma le ngana le mingau. O le whai longa lea, tu maulawa Samoa le ifo i kua. O mātou whemisa ai, le whi ai nai, le ngata i tono a inga nu e tale sia ma malo. E wo o lava i whanau talo sia o whemisa ai, ma whi ai nai no whanga whaitu. E leo si whai longa, le leilea o le ola o wha pula ina, e le mana wha ola la o fiu. Ma watangia i fo i le to inga o langa, to inga wha tua, o lo whai mau mātou pese i aso una, i la o fiu. O awhia e pulai o mātou mata, o wha tāua i lo o lofa tūno. O awhia e a mātou titalia i nā il ma vahenga Yesu, na ia mātou no nofo whelfan. Iari i wato i lalo popo lo mātou ola kātua. Ola whaitaulanga, ola whātua, ina wāfua mai, ina o whaafoi le longovi, ma le fia i o mea unu. Wale pei mātou wa lupe sau i mafua, e se ele vāo e tele ai mafua, a nā mātou whātaritari masei, o na tusi leo mātou lima. Eri i mātou atua, e te sila fia mea uma, e ati fo i lau sila whanga i o mātou tangata, o māwhau whaunga o mātou roto, mātou titau tino, mātou lavo al whanau ang sala. O le talo, pa mangalo le fonga alo atunu, i sinam tāua al totpa ia lo al pele o Yesu, le alofa si sili ese. Eri i e mātou atua, pa fonga tāloe, o lau fio lava na afu ai lo mātou au mau le nei la langi le tu mau. O le pongai leo le mātou talo atu, tuitu i atu, o wā na o lau fio lava. E tsira fia me uma, ma atoa iai o mātou mana o. Sosone mai le vai ma le atoa toa lo mātou soifua, ma le ola whātua tua, ma le ola mawhausa. Tusa malo whetalai mai e hala i au o fionga pa ia. O le upu moni lea, mo i mātou. Ka pēnā iso mātou woso i le ola e whaau. Alo whangia ta i so se e kārisia ke o sian. Ma ana au na tofu.
ia latou manatua o le fa'afalutulu'ia e lē o se fa'alupega e fa'atosina ai le alofa a le fa'alupega e olaina ona o le alofa mauro latou malosi le tino ma le mafofau ai fa'asili le agaga e lima te'itaʻina ai lo latou upu folafola ua o le latou upu folafola lo'o ta'oto i ai le manuia o le nu'u tumau o le nu'u e fa'avavau alofagia ta'ita'i o se o matou mālō ma i latou uma ua iai fa'amaniaga o le popu salalau ma tāleni ese e auauna ai so se matagaluega le ia fa'avae lo latou soifua au'auna le alofa tunoa lauafio ma le mafutaga ma le gaga pa'ia auā se Samoa manuia talo i lau tamā'aiga fa'asoa mai auā le tausia na i o matou aiga atinaina o se o matou atunuu fa'apea le tautuaina o lautalelei na i o matou tagata ua tu'ua aiga fanau ma e masani e au mau atu ni fafo na galuega fa'avaitele sa'i le manuia ai o le fa'amoemoe ua e silafia so se vaenga ke lope au mai ai fo'i na i o matou tagata o le sa'ili malo e iai lo filemu ma lo manuia ia latou taumafaiaʻuli manuia matou fanau ma tupulaga o se o matou atunuu amanaʻoga ma fa'afitauli o feagai mai latou i loa na o lauafio lava le tali o so o se mea o le ola nei a ia fa'asili lo latou matata'u i lauafio matou fanau talosia ua ofo ina atu lo tatou soifua ma le ola e finau ai le ola auina i so o se polisi fa'afaife'au ma le fa'amoemoe ina ia latou auau ma fa'auau fai o fa'aola o keriso talosia le matou tatalo galuega fai fa'atasi ali'i faipule ma le talalelei tono o lalofaga taʻitasi auā le tapenaina o aiga tupulaga talavou i le tū fa'aletino ae maise le tū fa'aleagaga fa'amanuia mai se o matou atunuu le fa'aoina ma fa'amalosia matou le loto alofa fa'apalepale o na sa'i o le loto maulalo e o matou mafuta ma maua le lofo fealofani ma le mai se aso matou atua e fa'amitaina ai sauaga i totonu aiga inai tinā ma fanau e iai fo'i le loto tele i tamā lou sauaina e fa'aleo o latou mafutiaga leoleo puipui mai Samoa i mala fa'anatula fa'ama'i ma soli gatulafono so ona fai ua afia ai lo matou si'osi'omaga fa'apea le matou fa'asilomaga e lē pogisā fofoga o lauafio i mea o loo tutupu i le lalolagi i pea lo matou mole mauina le sulufa'i o tagata i le fiaola fia a'ai fia feini talu le pule sauā so ona fai fa'apea mala fa'anatula o fa'ama'i ma faiga fa'apolitiki fa'apaupau alofagia e lauafio apa atu aolofa o ao fa'aola la vea'i i latou ma lo latou mafutiaga fa'amanuia le pulega ma le ʻaufaigaluega ma tautua faifaipea le tv e le kalesia auā le fa'alauloa atu o lou finagalo i so se vaega o le lalolagi fa'amalosi mai lo matou soifua ma le ola fa'atuatua i lou alofa tunoa te a matou woge i upu a ia fa'aoina matou i galuega te a matou matativa fo'i i foliga e fa'aoina matou i le alofa soasoani mai lau auauna e ala i lou agaga pa'ia auā le folafolaina o lou finagalo o matou talosaga ia silafia nisi o mea ua le mafai ona fa'aleuina e auala mai ai na fa'amaliaga fai ai lou finagalo e tu'u so matou fa'atauana ona o le soafa pele o Iesu ua ole ma vala'au atu ai amen o le la'auga le soafa le tamā le alo ma le agaga pa'ia amene maua le matua le la'auga ma le faiupu o le sefulu o le pese Solomona sa tatou faitauina fa'apea o lo'u mana mea e sinasina mumu e silisili ese i le mana o manatu autu e tusai ma le fa'atauga atusi o lenei vai aso i pula ma le fa'anenefi o le manatu aoao faitauga o lenei vai aso e tusai ma le tusi faitau e fa'apea o le tusi pa'ia felanu lanua'u ua fa'amāfanafanaina ai le matagaofie ua fa'amāfanafaina ai fo'i le felanu anua'u o le alofa fa'alia o le atu
mai lava i le amatanga o lana fuafuanga. Na whaia le fuafuanga ma ua sila iai le tua wa le lei. O ua matua le lei lava. O lona winga ua matonga o fia le sila le atua. Mea uma sana whaia. Na ia whaia i le amatanga ma ua ia tau le lei ina fo. O le whelanu na nua i lava lea na awhi ai man tangata. Ma ua wala uina i fo i le tangata ina ia whatu mawina lea mata rofi. Ina ia fia sila pe iai le atua ma tau le lei. I tai mo leo ngatasi le futia ma le umele. Talu le fia atua le tangata. Ina ua whai no loto. Ma fili iai i le matanga o le ola. Le usta ia o tulafono maana polo inga. Ai tulafoa i le matanga o fia le whenano nua i le fofong. Ale tua, le tu ina mai tātou te ola. O mahofonga tonu lea, o le toi sa iri mai o le tua. Ina ia toi wha matanga o fia ina lana fuafuanga. O toi wha whawinga, e mawhitanga maltangata. Ina ia toi whenanu anuai, le matanga o fia o ana mea, le whailo na lofa tu noa. O le wha moe la walunga lea o le poto, e pei o na whaalia i le vaenga o le pesi na whaita wili. O whaamatalaina ai mo o ngā lofa le taupau e peru i lana mana mea. E tali atua i ana uo po tama whawhina i Jerusalem. O tau whai mai. E winga i lana pesi. Tolu leo lo tono o le nei pelsi. O le taupau e peru tama whawhina i Jerusalem ma le tupu o Solomon. Wa lea wala ngona te sili. I se mafuanga wa sili ele nei mana mea, nei lo isi mana mea. Ma o lea wa tali le tau pou. Ma wha ilo le tūlanga ese o lana mana mea. Wa le ngata ina la le lei, a ua wha pe foi o le tūlanga ese lo na mata ngō fia. E a mata mai lava i ona fōringa, o lona tino atua. A ua wha pe foi, o na alofa ma lona wha maoni. E pei ona wha matalaina i le matua. O lo mana mea e sina ma le mbumbu. E sili ese i le manu. O le sina o le whaidonga o le kupula ma le malino. O le mamā ma le lei ato atoa. O le mumu lea ua whamtalaina o le whanenefu. O manatu nisi, e whaasino i le alofa la veai o le atua. Maana mea na whaia, lea na whaalia i sa taudo kerusi. O lona winga, e whaasino i le mamani, le mana ma le malosi. O foina ai no na ola mo lana pene. O fōringa manino ia o le alofa wha le atua. O whapea na o foina mo lana i kālesia mo na tangata. A toa ma le fōfuanga. O le alofa e le ngata i na lale lei ma kula malosi no na mata ngofi. Ma lona mamata. Ai avea fōi no malosi o foina. I ola malo go i nai. Isi tangata. O le mana mea lea ua sisi ese i le mano. Polto o tele o mana mea. O lona winga, ua le mawhai na whatu saina no na lale lei ma lona mata wauwhi. Wa ua tūlanga ese, na ola mamā, ma le mamalo. A toa ma le alofa, ma le whamaoni. Ua sisi ese, mai le to o tele o isi mana mea. Manatu nisi, sa le te tau na awhia le nei tusi. I tusi pa ia. O na tūlanga ese le ano tusi po le ngangana lo whaangai nai. Kei tai, o manatu le tō tele, o pese nei a Solomona. O lo o mol mawai le wiga lo loto le alofa le atua. I lona nuu, a toa manana kua whaanga awau. O le alofa tu mau, mai whamaoni. E la le lei mamata ngō fia ai mea uma i le atua. A wā ia whapele pele ai. Le ua whamtalaina, whaamana mea le kristala. I whaelo e le o ma le loto o le alofa le atua ua ia whaia. Le ua whamatalaina le tau pou le la le lei o la rana mana mea. Mai lava i lona uru, o lona la uru, o na mata, o na ala whau, o na lau ngutu, o na lima, e o i ona vai. Ma ua whapea fo'i lani tau tala ma lona si ufou. O le whailonga manino leo le ato ato le alofa e whaalia. Ma ua whai mafuanga lofo ina ato vi inga whaamu ia. Ono le tele o lona alofa.
le ua fa'atusaina i mea anagata ma le taugata atoa ma mea sili o le matogofie i mea uma o lenei lalagi o le aulo fa'amāina o le uliuli o le oreva o mata o le lupe o le vaitafe o le suasusu e o lava i a'lasi i le tanona o le maualuga le tatau na iai le silasila le nu'u ma le fanau o le atua i le mamalu ma le malosi o le alofa tunoa o le atua ua fa'aolaina ai tatou ma manu i ai o le toe fa'atepa o le nu'u ua fiafia i le ola agasala ma le ola fa'apologaina i mea le aga'uma lava ina ia toe mafai ona iloa le atua ma lona alofa ona sa'i lea ma le fa'atuatua e ofoina ma le ato'atoa i ona ola mo le i le tino i le mafaufau ma le agaga atu fa'atasi i le sigasina paepae po le vuvu tototo o le fetau i lea ma le manatu auao o le vaiaso o le tusi pa'ia felanu lanua'u lanu o le afiafi o lanu o lo afifi mai le loloto o le fe'au mai le atua mo tatou i o le lanu o le nuanua o le fa'ailoga o le alofa ato'atoa o le atua o le alofa e tumau e o'o i le fa'aovaga o lanu paepae sigasina manatu nisi o le ʻaufaitau tusi paia e fa'atatau i le mamā ma le paia o iesu keriso e fatoʻā faia ava o lona soifua atoa e popula atu lona matagaufie ma fa'aolaina ai e ekalesia fatoʻā le fetai le lanu mumu o fa'atusaina le toto keriso le fa'amaligiina ua maua ai le malosi fou fa'aleagaga ma le ola malōlōina ma ma'i o le agasala o iesu keriso o le mana mea e to'atasi ai le ekalesia o le pele to'atasi a oe ma na o ia lava o lē ua fifilia fa'atotoa manatu o le taupou e peru o le fatoʻā no fetali o le fa'atusa lea o le ekalesia ua o le faiva o le ekalesia e vivi'i ma fa'ane'ene'e iā keriso Samoa la'u fa'afoga'aga i lenei afiafi o le fe'au lea o le talalei mo tatou uma a o tatou aga'i atu i le tau fa'ai'uga o lenei tausaga e faigatā le gagana lenei tusi ona o le gagana fa'aletagata fa'aleuō fa'alelugaali'i ae ua fai ma fa'ata'oto e fa'amatalaina ai le alofa o le atua mo i tatou uma ae a fa'apea fo'i tatou alofa i le atua e pei o le alofa na alofa ai taupou e pelu i lana manamea o le alofa e tatala uma ai do tau o manatu fa'apito ma le fa'amaualuga ae a saʻili ma le loto maulalo e iloa atu ai le felanu anua'u o le alofa o le atua ua fa'ailoa mai fo'i le loloto ma le sisili ese o le alofa o le atua mo tatou uma i so o se vaipanoa mo tatou soifua ma ola ai e whamanatu mai ai tātou lo tātou walauina i te tono o le whiangaiga ua uma no sia malau mana mea. Lo tātou hola foina atu e ala i lana e kālesia a inu nuu male mālo. O le whiangaiga ua whai ai le atua mā tātou mana mea. Ma tātou alanga ina o na vi inga. Ma tau tino no na mātonga o fie malona kupula mālosi te in uma o tātou wanga. O le mana mea ua whaane ne fo i mo i tātou ina ia tātou wanga. O le whiangaiga fo i ua whai ai tātou ma pele le atua. Wana alofa ina ma le whamaoni ma tau ewe ina na alofa ma lona file bu i le so loga le lei ma te tonu fo i o whai tā. O le rui tāu mo i tātou. E o tātou tausiro tātou pito la au i le whiangaiga o sia ma le atua. Mo tātou pula atu le amio ma le ola. E pu lea le alofa. E tāu na ola whapa e inga i le mamalu ma le mana o le atua. E tau fo no foina i le ato atoa. Le ola au nai, e ala i tō whinga au nanga o tātou whai. O tagata lava ia po le ainga. O le nuu e o lava e kāresia ma le malo. O le pele po o whanau o le atua. E le ngata e la le lei. Ai ami o le lei. Ma e pula whasoro a toro la tō mata o fi. E peo la le lei o su ke riso o tātou mane mea.
I tele whaingatā o le olanga i le malosi o te apolo mana au. Mo tātou pā ua i nei whaasosonga. Ua whaaleanga i nā i le lei ato toa ma le mātonga o fie. E te tau o tātou wolai i le whaatua tua i le. Kei tai o le mauti noa o le ola o whaafawina i le alii. Tātou te sala moai mai mea leanga uma o tātou whai. I le taritununga o whaamangaloina o o tātou leanga uma i le alofa tu no tele o le tua. E ala ia e superisi. Ia male nei le au soi. E le mawhai o na toi salamo se tasi o te oto li tunga mau turou. O lona winga, salamo nei. E te ola whaafawina nei. E whaarina foi oi le whaatua tua a mata atu nei. E whaao au foi, malou tau peleinga ele atua. Nei lau. Samoa. A tātou whenisa ai ma whi ainai. E leo se whailonga le lei. O le ola o whaapulaina le mana ma le whaolaina o le ali. E atangia e foi, i tu ai ngā olanga o lo tātou sui fua maola. Aua ne ngalo. O umo na whai tātou ma pele le atua. Uia wha pele inga no whina ngalo alofa. Ma lona wha maola. Ina wali kingo tangata le atua e ala Yesu Keriso. Na mōli mawina i lona soifua le winga moni le alofa wha le atua. E le whaatua o ia, e le uma, e le mafua fo i se metas. A o le alofa sa ia te ia mai le amatanga, se ia o lava i ngata. Na ia fofo ai mea uma, o sa i mai fo, e whaola ina mea uma. Sa moae, o tātou le au soi, o le whanau le atua. O pele la le leia le atua. O mana mea whapele le atua tātou. O umana ia te wina whamata ngau fie me whapulaina. O umana ia whaalaina mo le li. Ina o whale leia maia. I le toto lona whatau. O le ato anga lea le tusi ia whianga nwa. O pupula mamata ngau fie. Se i wanga ngā tangata na te lia fia mol mawina lea pupula ma lea matanga o fia. O lea lofa tu no lea tua ma lea lofa sisi esa i sikeriso. E tu maulava le ola whaali nifu. O le ola nifu. O la umana mea e sina mumu e sisi ese i manu. E matanga o fia lea lofa o Yesu. E le loto i lo le sami e maua lunga i maunga, e pei o le vai punga, e pei o le vai tasi, e lau tele i tātou ang sala. E wha sa o loto ina umai tātou, a wā e mata o fia le alofa o Yesu. Ina tātou vi ia le alofa, ona Yesu. Amen. Tātou whai i le pese saulia. Oh
potpotonga Samoa malalangi atoa. Lo filemu malo manuia, lo alofa tunoa malo alofa muti vale. Le alofa sisil ese su keriso lo mato faola. Male maftanga melenganga pa ia nei se yo il fa vau la. Amen. Thank you.
le ua tongi pātau le ave le whiau le tale lei o le nei vaenga o le Afiafi ia whaaftai fo i le tātou tofi ia mō le tāpenanga mātango fie e ala i le tātou Tapuaiga whaaftai tele lau sunga i le au fosani lau sunga silinga tusa le nai pai ia mō le tāpenanga mātango fie whaaftai tatalo ma lo fo i tāpena a wale upu fola ma le whiau le tale lei ia ua longolongo pui ali e isi o tātou o tunuu i le mai ai fo i o whiau mga luenga o le nei aso tatalo lava ia ina ia whaafoi tele le mau tele whaafoi pēr le mau tele i lau sunga i le awa ofiso soani ia wale langolango ai le whiau mana ngā luenga le tua mau foi le soifua malolo ina le lei ia wāwala unga ese mtaleni maanga waa o loo tautu ai i le nei vai tau ia manui foi le Tapuaiga ia le folitua ma le nofa alo ia wale taulolua le ngā luenga le tua le ngata foi lea ia o tiute ese o vala winai soifua le nei vai tau whaaftai tele mo le Tapuaiga ma lo ta pena whaaftai sauni ma lo foi le Tapuaiga lau sunga i le whaafengainga ma le folitua le sunga to i vao ma le folitua ia ma le ao tele le tātou e ka le sia whakasa i tanu ngā manono mo le tātou Tapuaiga i le nea Afiafi ia whapea foi sila le sunga le to ina ma le folitua ia ma le loa sunga i whaafengainga ma folitua ia o le nofo a falisa ia maulotu o le tātou pulenga ia wale whengai e pēr ma tātou whainga lotu i le tāiao ma le Afiafi ma lo lava mo ngā luenga le lei. La foi atu mo tātou whaasesilanga ma whaasalang whalau e tele ia whaawaile tātou por kalame. Faasisilanga whaalawa i tele. E tu sai mai a inga le tula fono tulanga mamalu ma whailonga tawa loa ta si waiwaiwa. E whailoa atu wai ma le whaaloalo i le atunu e whaapea. Ua te tala ina nei a wanoa mo talo sanga i tu ina mai. Mo i la tauanga wa amo le whaeina atu i ai o whailonga ma pine tawa loa Samoa. E amana i ai lo latu sao taua ma le tautua matabela i le atunu o mauna tangata. O pepa mo le filifilinga o sui mai a inga mo le filifilinga. E ma whaiona tawa au inatu mai le official matanga luenga le palemia ma le kapeneta fo ngā whale whama o tole malo pia me mata awha whamuina mulinu o le lua foa PSCT Boulevard ile ele fou po leo penga ta whailangi www.mpmc.gov.ws o talo sanga umai whaangata ina i le asofareile se fulu ono te sema lua afe lua se fulu male lua mo nisi whaamatalanga whaamole whaafe so o ta imai fiso Jennifer Key po o Karanita Vasa Mavaenga ile telefoni lua tasi tolu lua po le lua tolu lua o lima po le emaili jennifer.key@mpmc.gov.ws makaranita.mavaenga@mpmc.gov.ws Male whaaloalo anga fili to mai mano shem leo office sili o pulenga. Notice from the Office of the General Secretary. Employment opportunity re-advertised. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position, Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type, contract is for 3 years renewable. Location, CCCS, EFKS Central Office Tamalingi. Closing date, 4 p.m. Friday, 2nd of December 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church's General Secretary. The internal auditor ensures that an effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions, and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attache is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting non-profit is essential. Must be neat, well organized, and able to meet deadlines.
Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications internal auditor and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Previous applicants need not to reapply. Whaawetai, signed by Reverend Vavatau Taufau, General Secretary CCCS. Public notice. The public is hereby advised that nominations for the conferral of Samoa's Honours and Awards are now open. The Honours and Awards Act 1999 prescribes requirements for the awarding of honours and awards to candidates in recognition of their exceptional service and contribution to the development of Samoa. Nomination forms and the eligibility criteria can either be uplifted from the main office of the Ministry of Prime Minister and Cabinet Level 4 at Fiame Mataafa Famuina Mulinu U the second building, 4 Apia City Boulevard Elefo during working hours or downloaded from the ministry's website www.mpmc.gov.ws. The deadline for all nominations is Friday 16th December 2022. For further information, please contact Fiso Jennifer Key or Karanita Vasa Mavainga on telephone 22132 or 23205 or email jennifer.key@mpmc.gov.ws or karanita.mavainga@mpmc.gov.ws. Male fa'aloalo ang afili toi Mano Shem Leo, Chief Executive Officer. Notice from the Office of the General Secretary. Vacancy, Manager Ma'alua Printing Press. The Congregational Christian Church Samoa is now accepting applications for the above position at our Ma'alua Printing Press at Tamalingi. He or she is responsible for overall operations, maintenance and improvement of a CCCS printing press. Reports to the General Secretary, the General Purposes Committee, and ultimately to the CCCS General Assembly. Preferably a person with a degree in management, marketing, printing, and experience in a managing role is essential, punctual, and well organized. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an updated CV, 3 respected referees and their contact information, and a letter from your church minister. Salary and other benefits will be commensurate with qualifications and experience. Job description can be obtained from the CCCS Central Office upon request. Applications close at 4 p.m. on Friday 2nd, 2022. Please mark application Manager Ma'alua Printing Press and address to the General Secretary, CCCS Level 5, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Whaawetai, signed by Reverend Vavatau Taufau, General Secretary, CCCS. Ia o nei whaasesilanga ia ua maua le tātou porokalame ne Afiafi, ua fo le longo ina o seo tātou tunu whaasalongo le tātou porokalame, tāo le fitu, ia o le Samoa tau longolongo, ia soso mai ai, matala vai whanua le ala fitu, o le televisia Australia, o le afa le valu o le tātou porokalame masani o le soa le pule, ia ma le atatifanga whaiwe fwoi au nanga lau e whakasa i le nei vaenga o le Afiafi, Afiafi nei le asfarai 25 o Novema, lua o lua o le tātou atatifanga e lango iai le whale o loa malosi o le PSL, ia whaiwe fwoi leo le au nanga lau e whakasa TV, mo le nei fwoi po se ia toi au lia, ia le tau le 5 i le tae au a tae au. Ia whamalo le tātou atunu ngā lulu le nei aso, le ua iu nei vai aso, wa iu fo le nei aso i wha ngā luenga. Ia tau tonu lava le tātou au nanga manu ia mea umai le alofa ma le anga le o le atua. Ia ma whanwhana atu fōi, pea whapea o ani lava singa o le nei aso, ia ua le tusai fōi.
ia mawhenoa ai i whaanoanoanga, whaamesilenga o le atua ia te utou. Ia whaamanuia fo i le nganga i le atua, i la tau malava wau le maile nei aso na soifua mai ai, sanga manuia o tau aso soifua whaamanuia le atua ia te utou, alo whaangana mai le tātou Porokalame o le Suluaulama. O le tātou sei o le hit free mai le Samoa National Lotto, ia ua soso mai ai, e whae wa le tātou Porokalame le nei vaenga o le Afiafi ai manatu, ia o le tātou Porokalame fo le nei, mo le nei vai aso. Tātou maua se Afiafi le lei, ma se whae unga se vai aso saonga le mu, i le ala i le whaatasi mai o le tātou wali, ia whaamanuianga mo le sunga i le lipule, ia ma le whaletua, ma le ainga whae aonga ma whaletua, le ngatai leo le nofo asuenga, au aung whaletua ma le kolisi whawhaithi au i malua, le alo whaiva, mo le lātou whaamoe moe le aso atai au. Ia, watu whaamanuianga le tātou Porokalame le Suluaulama, ia whape foi le unanga le tātou EFKS TV, lau sunga i le lipule, ma lo whaletua, ia whape foi le kolisi whawhaithi au i malua, ia sao mauli, ia whaamoe moe wa te pena, ia wa foi le whae unga o le nei tausanga. Ia e manu e tele ne Afiafi whaasausaunga le tātou matunuu, ma lo au mai nganga o le atua, mo le atu lo to sofua mo le tātou wola, au li atu le aso atai au, ma le whae unga o le nei vai aso. Ia manu e le ne Afiafi, lo whaatu le tātou Porokalame le Suluaulama, whaato whaina soifua. Tala falava Samoa le nei tula le aso, mos whapoponga whaina le tātou sei masani, lau Samoa National Hit 3, launa sei numero iwa sifulu, palau tula li malo malo so mai wa seki no tātou maa. Au whanga solo seki no tātou maa, tātou whamanatu masani ewa noa ne, ma whaine e ta alo mai ai, ma sa ini mai ai so lucky. Straight, tolu numero sa sao, box, tolu numero lucky so se whaatulanga ina, front pair, lua numero sa sao le pito i luma, back pair, numero sa sao e lua i le pito i tua, lucky one, numero tasi pito i luma, ma le gombo, numero lucky e tolu so se whaatulanga ina, e au fia i ma le straight. Ele nau mai ana se akina tātou maa, whasau nif se peni ma se pepe, whaamau ina e tātou numero lucky mani ele mati. Tātou numero moa numero fitu. Our first winning number is number 7. Tātou numero lona lua le numero tasi. Our second winning number is number 1. And our third winning number is number 7. Ma tātou numero mulimuli o le numero fitu. Toi whaafonga mai a numero laki nei, numero fitu, numero tasi, ma le numero fitu. Whaiwina nā tātou se ile nei aso i manu e telefuwhanga to e tō whaasoifua.